Thutha wa igoti ria gucokia cira riko gukindira itua ria igoti nene guteaniria BBI hwai waira, mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni ugite riu ni ihinda ringi ria kuoya nditi ya gutwarithia bururi wa Kenya na mbere. Akiario muthi ari igongona-ini ria mathiko ma kuhurukia Dagitari Patrick Anyango Orege mwena wa Bondo kaunti ya Siaya, Raila ni ugite ni etikirite itua ria igoti guteaniria BBI, gukwa kiuga igoti ni rirarutire wira wario na matua ta macio riu we ni amenyerete. Tunaheshimu ile uamuzi ambao walitoa, manake hiyo ndio kazi yao, na sisi tumezoea uamuzi kama haya. Raila ni ugite kunika kwa muiko ti muthia wa kuruga, akiugerekeirie maitho make githurano-ini kinene kia mwaka ukite kuria ehotorete gukahuranira giturwa kia president. Oho ni ugite maingi ma mendekithia maria mari thiini wa BBI mari gatiba-ini ya Bomas na iria yendekithitie kumbwo kwa iturwa ngurani cia utongoria wa bururi. Kwa mfano, katiba ya Bomas iliweka vyeo tofauti. Ilikuwa iko rais, makamu yake, na kulikuwa na waziri mkuu na makamu wake wawili. Maya magithiaga na mbere ya atongoria matiganite ya kiama kia Jubilee kuma gicigo-ini gia gatagati ka bururi ni maritie na kayo kamwe na kuga ni matete itua ria igoti ya guteaniria BBI muthenya wa ira. We are happy with the decision. We respect the decision by the judges. They exercise their mind. We have learned a lot from the judgment that they delivered. Atongoria ya ari hamwe na magavana atatu a kuma Kirinyaga, Kiambu na Laikipia hamwe na Bugiana na atongoria angi a gicigo giki ni mathiete na mbere na kuga matire maranirira uria makanyita mbaru kihitahitano-ini kia president githurano-ini kia mwaka ukite. Twari uhoro wa uteti uhoro ukonie 2022 na turauga ithuita tongoria Mount Kenya tugutwara andu aitu kwe mundu kana party area egukorwo ni rarora Mount Kenya interest ya Mount Kenya cia economic empowerment. We are after the unity, and that unity leads us to economic, political and security interests of our region. Atongoria ya megucemanitie kwariririo ria mangigacirithia undu mwe na kwarahura utonga wa bururi hamwe na uria mekuhota kwiyarira gitama-ini kia uteti mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite. Ugicokaniriria kwiuria ni maundu mariko ithu tutikwenda andu tukamera metere 2022 turenda gwika tha ici tondu ithu twitongoriine na tuhetwo kanya ga gukorwo tukiruta wira kahinda-ini gaka. Issues. And as leaders from Mount Kenya, we are committed to ensure that we actually get our people emancipated in terms of, empowered, going forward with the right policies, with the right protections. Na kuo kaunti-ini ya Embu, muthikabu munene wa kanitha wa ACK bururi-ini Jackson Ole Sapit ni atugiritie itua ria igoti ria gucokia cira riko ria guteaniria cira wa BBI, akiuga majaji igoti riri maronanirie ucamba munene na uguo marakindira wiyathi uria ruhonge rwa igoti bururi-ini rukoretwo naguo. We have always been calling all of us to actually respect decisions of independent institutions. Sapit augite riu ni ihinda riega atongoria othe gutia itua riri na kurongoreria maundu mangi ma ukuria wa bururi handu-ini ha gucokia cira uyu riko na guturia bururi igoti-ini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.